tugende. Tugende naribi. Ubu tugiye gusura rwa rutare. Hariya naho bavuga ngo umwami Ndabaga yabaye. Ni umwami ni iki? Cyane Ruganzu Ndori. Naho ngaho. Rwa rutare rurasa neza kabisa. Kuhajyana nk'ikintu cy'icyana nyine ukuntu. Nawe urabyumva. Abantu b'amaji ntabwo tuvuga nk'abantu nyine b'abakecuru ukuntu. Ni ibintu by'amaji. Iyi ni TV1. Umunyamakuru ni na AKA Damuji. Niwo ngo bahoze bavuga nuko mwe mutajyaga mumenya. Turimo turakomeza urugendo. Aho niho yazamukiye. Iyo nzira niyo ngiyo rwose imbere hari ahantu urabona batambika binjiramo ahantu hameze nko mu rutare. Naho. Twarakomeje turazamuka urugendo rwabaye rurerure. Byunzwe rwose birimo biramanuka. Naho ngaho urimo urahabona. Naho batambikiraga. Bakazamuka. Mbega ahantu. Aha ni fresh. Hari n'agashyamba keza. Ibintu byose birahari. Urutare ni rwiza. Nahanga. Ibyo twahoze tubabwira. Bariya ni abantu batuye muri izi quartier se barimo baducaho. Ngo dori foto. Dukomeza tugendaga. Habujya bwose hameze n'agashinge. Kameze neza. Aya mabuye ntagapfa kuboneka ahantu hose. Natwe byadusabye urugendo rurerure kugira ngo tugere ahantu ngo tumenye ibyahabereye kuko nimba ari ukuri. Ahantu rwose. Aha niho umwami yicaye aganira n'umuhungu we ashaka kumuraga. Naha ngaha baganiriye by'ingoma ya cyami. Nizi ngizi. Ariko disi we ziri ahantu rutare rwose ziri ahantu hashashe neza. Hakurya yaho hari agashyamba. Naha ngaha yicaraga. Hako hanameze neza di. Imisozi rwose. Urutare rurasa neza. Yituriye ahantu heza mu gashyamba.